ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವರು ಸಹಿತ ಕೈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು lalu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha risala wa addal amana wa nasahal ummah. Wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Wa la yazighu anha illa halik. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalam Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allahu min bid'ati wad dalala. Ayyuhal muslimun, mga mulia kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitukbal na to in sa taud-taud pagsarang sukul fama suci Allah amuin masi-masi kita niyo yanugharaan sin Allahu ta'ala. Muna-muna amuning kabuhi iban na sing kaibanan kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bata supaya pakayun na to usalun hakabayaan iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin sababan niya masi-masi naman kita niyo halom likusan sin agama Islam amin agama ubus na paya sampai kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin liyabay piaglugtuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangman sumampay in agama Islam mari pa umat niya huling zaman. Jari niya mga palangwan na mga agama Islam bang pagbisarahan na to nikmat mataud ing kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ubus na piyasampay piyasa wakato sin mga kaulamaan kaguruhan sin kita niyo in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hanughara pasabarang manusia piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalam bihat to tumtumun sin kita niyo mga palangungan na agama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala na may takato tanyo halam sing Quran niya mahamulya ha suratu Yunus ha ayat ka numan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya innallaha ladhu fadlin alan nas walakin aksaran nas la yashkurun. Panghimati kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panghindu kato lagi patumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma na niya kulang lamilang sin Allah ta'ala. Innallaha ladhu fadlin alan nas. Sabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala. Ladhu fadlin alan nas. Ay lando indayaw sin Allahu ta'ala pamanusia. Dihay ni mga palangungan na mga agama Islam piyasawa sin Allahu ta'ala bang beriin in kaagi-agi sin Allahu ta'ala bang beriin in pagmarayaw sin Allahu ta'ala pamanusia. Habihatto na habay takato sin Allahu ta'ala bang beriin in dayaw sin Allahu ta'ala pamanusia bang pagmarayaw ra ha mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hati kumaray wayroon na sarayaw-rayaw in Allah subhanahu wa ta'ala nagmarayaw ha mga piapanjari niya muna-muna mo ni mga manusia. Si magawa habihatto na indayaw sin Allahu ta'ala ha manusia asal-asal desab kita niyo biyabaitan sin Allahu ta'ala
lagi wala kita ni iawam sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakin aksaran nas si magawa lang sin Allah ta'ala kamataulan hamanusia la yashkurun, di bisa makaingat magsarang sukul pamasud si Allah. Habiya na sambatan ta in sarayaw-rayaw na dan mga piapanjari sin Allahu ta'ala lagi piyudji niya liaggo niya amo ni mga manusia lagi betaan kita no sin Allahu ta'ala dan mga ayat niya bang beriin in pagmarayaw sin Allahu ta'ala, bang beriin in pag-ikram sin Allahu ta'ala ha manusia. Haduking ayat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Hikarwa ayat sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala mamita ha manusia bamberiin in pag-ikram pagmarayo sin Allah ta'ala ha manusia. Sabut hikarwa ayat long sin Allah ta'ala sabun naltud miulya namu in anak kapu Adam amunin manusia. Wairuun na sarayaw-rayaw himumungan, wairuun na sarayaw-rayaw dungugun, sinduatay nga sin manusia, innamaita, in nag-ikram, pamanusia amunin Tuhan niya amin nagpapanjarikan niya. Innang laggo kaniya, in nagmaraw kaniya, amunin Tuhan nagpapanjari kaniya. Dan mga pag-ikram sin Allahu ta'ala ha manusia, hangkan na sa manusia bisang paberiin in kaagi-agi pagmarayaw sin Allahu ta'ala, dan na mga nakanikmat-nikmatan niya kakitaan murain manusia wala doon impagsarang sukul nila mga niimatil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mga pag-ikram sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia wa hamalnahum fil barri wal bahr. In manusia piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala haduing ayat laksin Allahu ta'ala wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Laksin Allah subhanahu wa ta'ala siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Laksin Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pialahir kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan liyabay halumtian sin mga kainaan niyo hawak tuman imanusia pialahir sin Allah ta'ala pamanusia asal biyabay tan kita no sin Allah ta'ala in kamu manusia la ta'lamuna syai'a wairuun pangirab-ngirab no wairuun paningat niyo sa hapagdayaw sin Allahu ta'ala, hapag-ikram sin Allahu ta'ala ha manusia. Long sin Allahu ta'ala syugpatan nin ayat niya wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idah la'allakum tashkurun. Hapag-ikram sin Allah subhanahu wa ta'ala ang papiapanjarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia muna amunin no pangdungog wal absar iban pangita
wal afida iban simpangatayan. Mataud inni'mat dun hagin habaran sin manusia si magawa turen sabut sin Allahu Ta'ala hayat ini. Tura. Into ini asal-asal ini mahal ka. Pamanusia lagi sabut sin Allahu Ta'ala biara kita nabiyaitan into biutang sin Allahu Ta'ala maun kanuyan amunayan insya lagu-lagu nikmat yukba sin Allahu Ta'ala maun kanu. Hangkan na mga nikmat ini mga palangwan na mga agama Islam. Ininitin ang mga tanda pagmarayaw sin Allahu Ta'ala manusia. Ininitin ang mga pag-ikram sin Allahu Ta'ala manusia. Hangkan na mga nikmat sambil diakan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayuhan nas udkuru ni'matallahi alaikum. Lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia. O kamu mga manusia, udkuru ni'matallahi alaikum. Tumtumaniyo in ni'mat dihil kanu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in ni'mat dihil kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mga nasabot sin Allahu Ta'ala amun nyari hagin hawabaran sin manusia tuy mahal ka. Sabot sin Allahu Ta'ala hamanga piapanjari sa halga-halga piapanjari sin Allahu Ta'ala dun hamanusia amun itu perkala ini pangdungog pangita iban simpangatayan sa ayaw makawain manusia bang in nikmat ini hialgaan sin Allahu Ta'ala bang in nikmat ini biutang sin Allahu Ta'ala manusia tanda panghalga niya tanda pag-ikram niya manusia tumtumun day sabsin manusia bang mapatay na bang dumatong na adlaw kiamat amuray sa biyawn intiranan inhi katilakbo na papinar ka jahannam. Nasabit mga palangwan na muhaagam Islam bukon in nikmat ini bukon in nikmat amun piamus kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magbaya-baya kita niyo bukon in nikmat ini piamus kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon ini mahal ka padarat sin Allah Ta'ala lagi bukon mahal ka manusia la si magawa in ini den hamanga sa lagu-lagu nikmat bang mausal sin manusia mga nikmat ini tiranan amuna yung manglahikan niya hakabuhi niya sarayaw kabuhi din haman hadunya labi luban hadlaw akhirah hamanga nikmat piabus kato sin Allahu Ta'ala lang sin Allahu Ta'ala hal min khaliqin gairullah in nikmat piabus kayo sin Allahu Ta'ala inyan ng pag-ikram kayo in mata mo, in tainga mo, labi mo ba na yung pangatayan mo? In pangasubusin Allahu Ta'ala, hal min khalikin gairullah. Pangasubukato sin Allahu Ta'ala. Pangasubusin Allahu Ta'ala hamanusia. Habihat to na dayaw sin Allahu Ta'ala pamanusia. Habihat to na in pag-ikram sin Allahu Ta'ala hamanusia hal min khalikin gairullah aun pakat dugaing nagpapandari mapuas din Allah Subhanahu wa Ta'ala kairun na in mga nikmat yan pemus kato sin Allahu Ta'ala biara kita nuiyan inyan murah-murahan ikapagsarang sukul niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tashkurun. In rikrun ni'ma lang si mga ulama in pagtumtum ta mga ni'mat dihil kato sin Allahu Ta'ala yadulluna ala sukrillah mangdahi kato papagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
Hambok ayat sabut sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Hagin hawabaran sin manusia. Intiap-tiap den katu lilingun taingin hawabaranta. Salta dakan sin Allah ta'ala hipaliling. Kitaun habihat tuna unumare imparasan sin manusia. Unumare dumatong hapikilan sin manusia. Inda akan kanya sin Allah ta'ala hipalilingin hawabaran niya. Dan nama hikmat bat hasupaya katumtuman mo intuhan amuin nagpapanjarikan yayan. Sabab wayruun daru kaing makagaus nagpapanjari singgin hawabaran si manusia bat malingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amunain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadan hamanga pagmarayaw sin Allah ta'ala hamanusia wa hamalnahum fil barri wal bahar. Dihaini wala kita nu tabiya hanggat su tabiya siabulak sadja sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aun din na mga manusia biutang sin Allah ta'ala mong paginlupaan. Yaun mga uno binatang niya, yaunin kambing niya, yaunin sapi niya, tiranan, mausal nila, kapag sakatan nila, kuraan nila, tiranan, kananaman nila, bangberiin in pagmarayaw, pag-ikram kanila sin mahasuci Allah. Warazaknahum minat tayyibat. Demikian dan mga pagmarayaw sin Allah ta'ala, pag-ikram hanga manusia, dihilang kita no sin Allah Subhanahu wa ta'ala mga rizki. Amuin rizki ginis babarapa pagkaon niya, pag-inom niya. Ini din mga pagmulya sin Allah Subhanahu wa ta'ala ha manusia. Sa si magawa mal asafus syadid long si mga sila bahasa in makasusa sambil siyabut sin Allah Subhanahu wa ta'ala ayat niya walakin aksaran nas la yaskurun si magawa kamatauran ha manusia di misan makaingat magsarang sukul pamasuci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mga palanguan na muha agama Islam. In Allah Subhanahu wa ta'ala benasin agisin kita niyo labi in pagmarayaw sin Allah ta'ala ha mga piapanjari niya labi lupa na doon ha manusia. Tumtumun na to imbay taka to sin Allah Subhanahu wa ta'ala sugpat sin ayat wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Mataud din ha mga piapanjari sin Allah Subhanahu wa ta'ala yawn im mga uno hayop niya yawn im mga hianum niya katantan inyan dan mga piapanjari sin Allah Subhanahu wa ta'ala si magawa wa faddalnahum ala kasirin si magawa pialabi sin Allah ta'ala impagmarayaw sin Allah ta'ala ha manusia ini malaggo subay in manusia mamikilan labi luwan ng bangsa Muslim. Ayaw maghaman-haman ha mga nikmat piabos kanila sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayaw gaan-gaanon im mga nikmat
piabus sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia. Amo intu biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nini impina kamahal ka doon habaran sin manusia. Bangdi pakayon usalun sin manusia in mga tu nasabut sin Allah ta'ala hadana mga nikmat doon biutang sin Allah ta'ala habaran sin manusia ayaw makuyag in manusia. Kaya napusan niya long sin Allah ta'ala ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mga ayat intiyawag na kauna sin Allah ta'ala mga manusia kahalan nila hadunya kahalan bang beriin in pagmarayaw imaban pagmulya sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya in ayat ini sabutun na to damikyan panghimati baita kato sin Allah ta'ala damikyan in manusia sila raysab in pinakamataod manusia na hinangdo umulo na pinaka jahannam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya walakad dara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika lahum gafilun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya walakad dara'na jahannama kathiran minal jinni wal ins. Long sin Allah ta'ala iban sabun na tuod piapanjari namo in biutang namo kamatauran yaun halom sin apinar ka jahannam al jin wal ins bangsa jin iban sin bangsa manusia hadlaw kiamat para hal hadunya marayawin sa sabutan kato sin Allah ta'ala marayawin pag-ikram kato sin Allah ta'ala marayaw in kaagi-agi pagmarayaw sin Allah ta'ala pamanusia na si magawa haadlaw kiamat sa baban imanusia harihatto na in pagmarayaw sin Allah ta'ala wala nila tiyungbasan in Allah ta'ala sin pagsarang sukul kaniya wala nila iusal in mga kanikmat-nikmatan maun pakabayan iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala in mukabil ingganti higanti sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusia long sin Allah ta'ala walakad dara'na jahannama kasiran minal jinni wal ins. Subhanallah. Mataud na sa dan mga piapanjari sin Allah ta'ala hirutang maun palom sinapi na ka jahannam biya si mga kahoy binatang uno-uno na dah mga piapanjari niya si magawa wala kita no iyawam sin Allah ta'ala haadlaw kiamat in kamatauran hirang dumo sin Allah ta'ala hapina ka jahannam amo ni mga bangsa jin iban bangsa manusia mahi hinang sin Allah ta'ala duumul in bangsa jin iban sin bangsa manusia sawaban sinto amo in nasabot na to amo in biutang sin Allah ta'ala nikmat hamanusia uno into inibi sin nasabot muna lang sin Allah ta'ala ha ayat na lahum qulubun la yafqahuna biha hadunya betang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lakumus sam wal absara wal afidah la'allakum tashkurun wala kita ni awam sin Allah ta'ala dunya damikyan wala kita ni awam sin Allah ta'ala impagjato sin Allah kiamat
Nadan mga tiranan bang may tain bang sa jin iman sin manusia hinang sin Allahu ta'ala do mo pinaka jahannam sabab si mayta lahum kulub la yafqahuna biha sabab ang pangatayan nila biutang sin Allahu ta'ala nikmat hadunya si makawala nila yusal im pangatayan nila doon hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Biutangan sila sin Allahu ta'ala mata hadunya. Tiranan kakitaan nila in mga kanikmat-nikmatan. Bius kanila sin Allahu ta'ala. Piagmarayaw kanila sin Allahu ta'ala. Kakitaan nila in mga rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si magawa in ayat, in Quran, in kalam sin Allahu ta'ala. Tapi ha mga manusia labi lupa na yung bangsa Muslim kakitaan nila sa jaing Quran bangaon na mamapat bangsa nila. Si makawa in manusia halong parasahan marayaw in manusia dayaw simpangatud niya di niya usalun indayaw pangatud niya pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mata dus kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sin Allah ta'ala mata sin manusia bang wala patiu kasin Allah ta'ala dan hamanga mata si manusia di besan makasawi manusia sa si magawa hawak tumantukasun sin Allah ta'ala para tungan sakit in nikmat mata sin Allah subhanahu wa ta'ala amu pakain pagian wairuun nasin atau akan aunsin in wairuun sin atas lumawag sin alta sin bata supaya hikabalik in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bihattu in halga nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yubsiruna biha la yasma'una biha. Demikian lang sin Allah subhanahu wa ta'ala piapanjarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala tainga bata supaya usanun pangdungu kakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napila na sadya manusia amu paka indumug ayat indumug khutbah sumud palong masjid di pesan sumud subhanallah suwi-suwi wakil nagjatuh si mana lima bay adlaw Jumaat aun hambuuk Muslim yaun ha pagbuntingan hawak tuman aun hambuuk Muslim naggagamis in aginya paunahan na lang na namuktay manghujan sa Jumaat sabab in ako di ako magsambahayang subhanallah makatawakkal in manusia demikian bang in manusia leong na sin Allah subhanahu wa ta'ala makatawakkal na imian di ako magsambahayang para hal Muslim ingan niya para hal Muslim ing kakahinang niya bang in nikmat di usalun sin manusia pakabayan sin Allah ta'ala biat tura ingwaan niya nabihatto na yung mga nikmat beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pagga wala iniyusal kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala unim beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah ta'ala ulaika kal an'am bal hum adal subhanallah manusia piuji sin Allah ta'ala hadunya
manusia ikram sin Allah Ta'ala hadunya si magawa haadlaw kiamat sababan in mga nikmat wala nila yusal hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiawag sila sin Allah Ta'ala biya sa pantong manusia ulaika kal an'am in mga manusia yan nagdara haadlaw kiamat sila na yan in mga manusia biya binatang balhum abal bihan in manusia kaadilan sin Allah Ta'ala bang in manusia na nalawaan hapagtaatan bang in manusia nalawaan hapag-ibadat ang pa Allah Ta'ala amuyat intung basirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan mga palangwan na muhaagang Islam tiyak barakat sin Allah Ta'ala in khutbah in nasihat na to hawakto ini damikian bang awan din mga himumungan sin ako sing kami wala imamu ando paamuhan rakuman pang awan din mga himumungan kaptangan sing kami imamu inyat to tawbik hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin aqimis salah الله أكبر الله أكبر أشهد